clear tu le ngai thatu te zir top ni chibai le vek ule ni zan nama inkhe result ngai nom soi tu rom no la chung te chu kan clear hoin kan ngai thale nga tin football thuleng te po ngai thla ho zoi le donang o tun trum chu intervillage football tournament final tranghen bul tran don taila ni zan nama final inkhel mu nom taka Colosseum Town Joint Village Council team le Ramhlun North Local Council te in matchona Colosseum lam awan Mizo ka antranga penalty peta ne na changin champion no moi anchoya sial mai ba ka cheng noi ni andong bok RG Stadium mall puya inkhel munam taka hian team pahni te in Norton atira train a mu nom khop maya Ramhlun North lamin bul antran thazo ka Mase Colosseum Joint Village Council in Athazok an Nizia Lantirin minute somthum pahni na Aizol FC midfielder PC Pazona chon ma an shwai na goal aron khunga goal lu nu rei vak lo minute somli na Paul Ramphang zawa chon an goal ni na moi takin a khung zui le bok first half goal dang lu bel lovin Colosseum Town Joint Village Council lam hian sini fain ma an shwaya bul an tran thahle Masiram Hunod Local Council team lamin andoi big lawani ti lantirin second half minute somnga patni na Ramdin Moe chon ansipur aron su thenna minute somnga panga na soizui lo takin f la lom ki ma chon Ramhlunod team tan penalty a hlo chuaka a penalty hlo chu hi gola chantirin ansipur asu zau hemi nuwa hianin team pahni te anin Norton mu nom view ma se goal dang ero minute som ko chungin kan mu bel lova extra time khel niin extra time an khel tran chautin minute som ko pakhat na ben chatanga lut che thathin mai rm zo than sang chon ma an hruaina goal Colosseum tan aron khung leya he goal hi an chakpui mai don ni te point lang man ma se hun pek bel minute za som ni pakhat na Ramhlun North team tan ben chatanga ron lut tho lalrem tluang chon an support thatak main aron sut veleya goal thum ve in pein anin hne tok penalty ma champion zok zon angai ta ka wangin penalty chui ania penalty hi Colosseum Joint Village Council lam hianin trumnga an pe thi an chui goal veka Ramhlun North Local Council team lam hian trumli chui goal in trum khat an hla thunga Colosseum Joint Village Council team in champion no moi an choi zuita anne intervillage football tournament hi trum ni nei na ani chi ha an nei masak zo ka khan champhai kanan team chu an champion na Colosseum Town Joint Village Council team in champion no moi an choi zui le ta anne inel na nei zo ni hian choi moi na sem na hun nei ani ya champion team Colosseum Joint Village Council team chuan cheng noi ni sial mai ba ka trophy fit nga zeta sang andonga pahni na Ramhlun North Local Council team hian cheng noi khat le trophy dong bokin semi finalist team tlang nuam Local Council le Melbourne Village Council team te chuan cheng singa ve andonga fair play award Colosseum Town he na hlan niin cheng singa andong ve boka best player a Colosseum Joint Village Council team midfielder poimo an captain ni bok Paul Ramphang zawa chu thlan niin top scorer a Evlal mga izola chu thlan ani hian inela kalmeka goal riat akhunga match khel tlem bera ni wangin he choi moina hi hlan anita ani hian cheng sing khat le trophy adong ve bok intervillage nam chu kalsan taila Europa League le Europa Conference League lama lut vele donang o ni zana inkhel boruak tang maya Manchester United in comeback an lantira azona trumni an tlom nuwa ni zana an game khela hian an khingpui Victoria Pleasant chu goal ni goal khatin an hne soita kang khan United team hi English Premier League a trumni tlom zone to an ni ya Europa League la mai ro anonen siam thata te po ati thei om me he in khela hian mol nei tu Victoria Pleasant hian goal shot trum som panga an nei ya United hian goal shot trum som pasari an nei ve bok he in khela hian goal kan mulok lava first half a goal alu lo noi second half an tran chau ti hin Manchester United goalkeeper Andre Onana chu aches suala goal shot chu mai tura lang chu Victoria Pleasant player so sa hne na ada phei zau maya so sen Vaidra tana ada phei vele chu Vaidra hian olsam takin goal ro ka alo khunga sikhat fine Victoria Pleasant hian ma an shoi United team hian in an theina zongjong sengin an norlet nga la an thora po sengin minute somruk pahni na
Rasmus Højlund chon an sipur aron su thren tange nge ya United an phur thar hle an phur na bel cha turin hun top ma shet minute somriat pariat na Bruno Fernandes a siam sak atangin Rasmus Højlund chon he in khela a goal ni na le goal ni goal khatama an hruai na goal aron khonga goal dang lu bel lovin United thian point hum an hlo chuak an ne tihian United team hi khel ruka point som pani nen pasari na anin suan chawa avan doi zo atang Victoria Pleasant lam ero khel ruka point ko nen som pasari na an chuk thathung English Premier League club dang Tottenham Hotspur po an chak zo lova an king pui an ne ngei turangai mol nei to Scottish club Rangers nen goal khat ve ve in pe hin anin ne tok he in khela hian in khel pumpuya Rangers lam hian goal shot tum som panga te me umai an neya Tottenham Hotspur lam hian goal shot tum som pani an nei thonga ball position a ero Tottenham Hotspur an thazoka point lo chu konga ero anin tluklang ta chi an ne he in khela hian an ni po first half a golut lovin anin ne toka second half an tran deuh chautin minute somni pasarina Rangers team tan Tavernier as emsak atanghin Hamza Igman ne chonin ma an hruai na goal aron khonga Tottenham Hotspur lam hian an sipur su tumin an norzuya an hlotling lok thailo ma se minute samsari panga na Dominic Solanke siamsak atangin Dejan Kulusevski chon an sipur thatakin aron suta Tottenham Hotspur lam hian goal khung bel le ngai tumin norzui ma se goal dang ero alu bel zui talava goal khat ve ve in pe in ne tokin point khata anlung oi thiam angai ta anne tihian table thar bera Rangers si khel ruka point som pakhat nen pariat na anin suan chawa Tottenham Hotspur lampo khel ruka point som pakhat nen pakua na anom zui ve sel bok Europa Conference League lama Chelsea nan che that an chun zom zela an king puimol nei to Astana chu goal thum goal khatin an ne he in khela hen season niam ta Kazakhs League ka pani na ni chunga season top khartu Astana lam hian goal shot tum ruk an neya Chelsea lam hian goal shot tum somni pathum te me umai an nei ve thunga in khelpum pui thliara po Chelsea lam an chung nung filler laka aphu jok an chakti la kan soi fu ber o me in khelin ne tok lutuk lo ti te point soi tai la kan soi sualom love he in khela hen minute som palina trying goal alut ngal la minute som palina hian Chelsea tan Pedro Neto siam sak atangin Spanish forward Magiu chon ma an hruai na goal aron khonga Chelsea hian norzui zelin minute som pariat na an thora singin Astana defender Alexander Marokin chon an lama atilut palleya Chelsea hian sini fain ma an hruai der Chelsea hian an norzui zela goal dangero kan mu bel lok lava hun top don nai lamai ro goal kan mu bel le tathung minute som thum pakwana Dewsbury Hola siam sak atang Renato Vega chuan Chelsea tana an goal thumna aron khong leya farsa fun top ma shat minute somni pangana Bertoleka siam sak atangin Martin Tomazov chuan Astana team tan an sipur aron su thena Chelsea lam hian second half a an squad an ron thak dang lam hlok maya goal dang po kan mu bel zui talo nge nge tihian Chelsea team hi table thar bera khelnga point som panga nen achung bera anom zui zela last 16 anin pet kai ti achiang zui bok avan doi zo atang Astana lam ero khelnga point linen somni pariat na anom zui zela next round nu an du ni chonin an khelma ba ka te an chak apoi mo to don hle Inkhe result lam kal san taila football Thu Leng lama lut chho vele donang o ma kuku raya po achefu kan ti don nge chefu chi lo te po kan ti don jok ni ma kuku raya hi kan thria theu angkha nin ma kuku raya hi kan thria theu in karliam ta kar to pa Tottenham Hotspur nen aning khel tumin a ball boot puma tena an siam chu abun chu athak makani kha hei hi achan ber chu atol thluk ngun ema wanga ni ya trum ni atol thluwa atol thuk pakhata pheichang goal an chu nge nge ani kha a ball boot hi bollo boma te pahin a story ran ma te po kan mu ni kha hemi hi puma chun an tur hle ni in alanga puma ina an bu chima kukurayan abun paun zani somni man chu shal atla tuk to lo ni in alanga puma lampo hi an lung oi lutuk lo ni tarlan ani nge nge soita kang khan ma kukuraya hian a ball boot hi adu lutuk lo ni in alanga in khelai khan atol thuk nuwa awathak mak nge nge ani kha hei hi puma lam chuanin an tur ta veu ni turangai anni
Real Madrid forward Kylian Mbappe point thulo mom hriat tur anei ta ni zan nama khan thuthar aron nei ya pong sol thu boy anei chu Sweden rama ngai to ani nuwa Mbappe hi athu boy na ya te filim tir anita ko ta pong sol thu boy anei te hi ti top anita thuthar bera alan danin kod lam chuan fin fiana thatak engma a lo thu le pu na fin fiat lak tak le Kylian Mbappe sem theina tura fiana thatak a lo awangin Mbappe chu an so zalen tak thu an saya Mbappe po atho huai turangai anni chuti Real Madrid theng Kylian Mbappe hi liam wangin an chor theiri don loti an puang zui vele ngal bok Ruben Amorim point thun na ya khan thuthar aron neya English Premier League ka ache that pui tok lo awangin media ten an komna an zona achanga Ruben Amorim chuan Manchester United club ang ro pui tak Ian Colony chuan iche thatok lo ni chon imhabak chu ban ania ipuan thotela ho khai ti tur chu ani mai don ani chu ke point ka mabak omve theireng ania timin lungrolna kan ngai poi mo don na chumi kan ti lo ting thaya result thatak kan nei chuan kapuan thote tumte la ka ho angai don lova kanin lungrola thataka kan khel chhozel angai ani tin Amorim chuan asoi Pep Guardiola po ban ani thut mai theinin a in reve tranta ni turangai anni nizana ma khanin media ten ankom na Pep Guardiola chuan City lam hianina kapuan thote tela ho tura min tini chang ka ho mai anga soisel na engma ka nei ka ring lo anni amai ro chu he team kai hruaya sang tak then pui tur heng ka theina zongjong ka seng ne don ti ero ka soi duwa chutiang min ngak theilawa min ban ta ani point soisel na lovin ka chuakang hring nuna hi chon engpo a thleng thin na a thleng thei bok anni chu ka chunga po thleng thei ve reng ania alo thleng ta ni point lo alo thleng ta ni point lom lo na kan nei lawang tin Pep Guardiola chuan asoi City lam hian an ban kan ring hlomem le Real Madrid team player poimo le an captain ni bok Dani Carvajal point tu na khan Barcelona chungchanga an zona chu aron changa media ten Dani Carvajal ne na hian Barcelona team hian an academy player te an mang themin thatak tak an cher chhuak thin na hei hi enge ingai dan tin zona zo ania Dani Carvajal an achana hi enge kan ngai dan hlom le Carvajal chuan an ni lam chon sum an nei lova an academy player te an chhor mai angai anni keini lam chon in sum kan nei ya kan sum nei te hi player tha te leinan kan mang thina chu soise na tur awm po ka hrelo anni Barcelona chu sum nama an ta chia an management afu tok lova keini chu sang tak kan chhozela player tha te kan du ang kan lei mai anni anni lam ero sum an man thiam lo awangin an academy player te an chhor anga ya chumia chunin te khin chi kan ni lo tin asoi Liverpool team an ron tho chhuale theina na tho lok em mai Jurgen Klopp point tu na khan media ten an kom na Liverpool team chungchang an zone na achanga Jurgen Klopp chuan Liverpool team kain kolai khan han clear wangwang taula superstar player man to tak tak kan ti ang chi te hi ka lei in relawang amai ro chu ke chuan superstar turin player te ka cher chuaka chung te chu in mu nuala tuna po Liverpool a hen khel an la reng anni superstar role hi ka lei ve ngai lawa superstar ni turin player te ka cher chuak thin tin Jurgen Klopp chuan asoi Jurgen Klopp thu soi hi kan pomzong ani hlomem le Manchester United team tana lo in lan to thin Andy Cole thu soi hi enge kan ngai dan hlom le Andy Cole chun tu na ya khan media ten an kom na tun ma kha chu han en taula Arsenal team hi team ro pui an ningai lawa tuna hian an ro pui ta e chu katimi alo anni amai ro chu tun ma Arsenal din muna khan United hi an ding ve to niin ka hria tun ma kha chuanin keini kha chu champion no moi kan choi thin na top 4 a kha chu kan ti ngei tura kan ngai thin anni Arsenal team e ro palina an ron ni pha kha chon champion lomin an lom thin na anta chun kha choi moi na hlutak anni keini lam chuanin asir train kan lo nui ve heu thina tuna chon thil dan hi ain thak thleng ta hlok maya United team tun din muna chon palina an ni chon an lom ma Arsenal team chon champion an tum to ani tin Andy Cole chon asoi Manchester United lam point defender thar an nei don ti achiang ta nizana ma khanin Kero Parteno team tana inland mek Diego Leon chu an sengnu tur thu puan ani ya
kumsom pasari mi left back mana hian United lam hian US dollar makta doi panga vel an the chuak ni hin alanga hei hian tlap pahni te an in rem ta nia tarlan an ni United hian in defender tharno pang tak an nei don tin ani chu Troy din ye thu soi hi kan pom zong ani hlomem le Watford team ta la lawin lan to tuna football pandit na thok mek Troy din ni chon tun din muna Mohamed Salah hi khovela a thaber te zingami ania world class player dik tak kan ti ang chi kha anni Liverpool team po hian contract thar an je pui le ngei karinga ani ang world class player hi chu mu tur an tam lo anni han thlir wang ula tuna football khel mek zinga chuan winger tha han soidon taila ani aya tha hi anom lova tun din huna football khel mek zinga winger khel zinga chuan atopa auma khovela winger thaber ani tin asoya he mai baka Vinicius Junior te ai point atha jok nia a hriat thu asoi zui bok Manchester United lam point an forward Marcus Rashford chu hral chu an rem ti ta nin mail sport lam chon antar langa aman atan hian United hian Euro makta doi somli an share nia tarlan anni Ruben Amorim hian Marcus Rashford hi angai nalutuk lo ni hin alanga fil pon lama ain mangna salutuk nia a hriata wangin Shal chu poiti lo niin alanga fil chunga ya fil pon lamalar a khelu tuk chu angai na lutuk lava hemi wangin shal a poiti lo ni tarlan anni Marcus Rashford hi tun din huna Barcelona Bayern Munich le Paris Saint-Germain ten singlu antum mek ni tarlan anni Chelsea lampoin antar malam thum chak antum na konga Ipswich Town team tana khel thazet mai Liam Delap chu singlu antum tur thu tarlan ania Striker thar senglu antum thu lo sei to tu Chelsea lam hian Liam Delap hi an senglu mai rinna alien chho tran ta hle Liverpool team tan po lom na tur hriat tur aum vele ta ni zan lama khanin thu thar berin atarlan dan na Liverpool team player poimo in Liam Mek Diego Jota le Federico Chiesa te chon training an zom vele tak thu tarlan ania karto pa po an team tan anin lan thei an rin thu an soi ni tarlan anni Liverpool team squad chu a chale saudon tina ania Liverpool tran tu te tan chon thil lomom tak ani ngei arinom karto pa hian Manchester derby kan mudon kan no ti to kha hemi chungchang hen Paul Merson point thu thar aron neya football pandit na thok mek patrong du ve tak mai Paul Merson chon tun din huna United team hi an che thatok lova City lampo in siam that tum mek an ni bok mitam takin City kalton lo lai hi United hian an man tang kai thei an ringa ke chuan ka ring ve lo anni City lam hi goal ni goal khatin an chak ka ringa United team po hian chance su an neya ma se City laka United chak tura da chu thil har satak ani ti hin Paul Merson chuan asoi Chelsea team tana lawin lan to Joko point thu thar aron neya Arsenal team chon Marcus Rashford chu classic transfer kongka lawin hong tura sengnu tura adu thu asoya Marcus Rashford chu Arsenal team chon in athatnang taka an chhor thei arin thu le United ha chon ahlim to lova Arsenal team game nen a in milviau karing ani chu wang chon in Arsenal club ho tu lam te po hian hei hi hrathiam turin ka duwa an sengnu tani chon an team tana mi tangkai tak ani nge yang ti hin asoi zui bok Oli hati chin hatun rumatan ni tamai se clear tu te ka channel mi ngai hlut sakain chunga lom thu ka soi tak meu ani like share le subscribe le mahan tan min han lak pui leula thu thar ngai nom tak te nen in mu chhaw le zel te po kan tum don ne